Sakapina emulain kalaban situng murid bini se anya Laila. Laila riah murid anyar nang sekolahan jia. Ben ketika situng murid laki senyamana Samsul ajeling de Laila. Samsul langsung terpesona amarga Laila riah cek manise. Ben ternyata Samsul ben Laila riah toju nang situng bangku. Bakto Pak Guru nerangaki tiba-tiba bada situng orang murid se akento dalam kelas beni keng coma akento tretan ternyata murid dia noro ben kahena acere tretan akhirnya satu jenis murid langsung keluar dari keras buruh amarga cek beuna. Singkat cerita ebek pemulai ternyata Laila penangis ben murid selain Edina Samsul selebur de Laila langsung tak terima ben langsung entar de murid se menangis Laila tapi sayang kena Edina Samsul kala epok pekropok ben murid jia. Akhirnya Samsul tambahin lo kanah ben Laila. Edina Laila ngocak derema kakek semulia tak kiri nih bi bapang. Tapi Samsul dina jawab bahwa tang bapak cek bela ke. Tapi tretan ketika Samsul mulai ternyata Samsul epok pekropok pole ben bapang amar ke atau karneng sekolahan. Singkat cerita ebek to malam Samsul ben Laila entar de pasar malam. Edina kena Samsul ben Laila niku de kunteng kunse bedah neng pasar malam jia. Saben arena Samsul ben Laila ria selalu amain abareng sampai akhirnya Samsul ben Laila leraja. Edina Laila teti situng orang bini teti praben se cek manis ben cek ratina sampai Samsul sajen jatuh cinta de Laila. Mata jatuh cinta cek ratina ngak ria. Singkat cerita situng are ketika Samsul tepang tar gitaran akebei lagu tiba-tiba Laila entar de romana Samsul. Edina Laila tanya kakek akebei lagu apa coba nyanyiaki engko terongi dingaki. Ben ternyata kena Samsul akebei lagu Laila semanis dikata de pentingan. Laila semanis dikata de pentingan. Tika paling ngeratin neng esa alam tunyah Laila. Singkat cerita neng situng bekto Laila amit dak Samsul keangkui meteros sekolah nah neng kota. Edina Samsul tekerjet kena amar ke ternyata Laila ria tak seabite beda neng tiseria. Akhirnya Samsul ajanci deki kapan le kuliah. Samsul akuliah neng kota kia. Edina Laila aberina salam perpisahan de Samsul tapi Samsul tak bengal tretan. Padahal Laila lecek ngaruh siom ben Samsul. Laila pun kecewa. Singkat cerita akhirnya Samsul nyusul Laila de kota keangkui akuliah. Edina Samsul petoro de kancana bapang ben ternyata kancana bapang ria andi anak laki kia senyamana hude. Edina kancana bapang nguca de Samsul selama kuliah neng kota ria kakin ngeneng tang Roma bayi tak usah majer daripada ngekos angon Edina. Bakto malam akhirnya Samsul ngeleleng keangkui nyareh alamat romana Laila ben Samsul sempat nyasar tapi akhirnya Samsul de pak kiyah de romana Laila ben atemu ben Laila. Edina Laila ampon au belo enga Laila lambe se tepang bedeh neng tisa angkuina sajen seksi. Bahkan Samsul ben Laila canggung amar ke abit tak atemu. Tapi Edina Laila berusaha mencairkan suasana berngocak deku mulai kuliah engko konin ya. Sampai akhirnya kadeku Samsul pun langsung ngunin Laila dari kuliah nah. Ben mulai aspedan engkal duaan. Singkat cerita situng areh Laila entar de Samsul keangkui nginjem buku beneng arejia Laila ketemun kiah ben hude amar ke hude ria cek gentengah Laila semisem kena. Bahkan Laila langsung jatuh cinta neng pandangan pertama de hude. Bekto Samsul ngalak buku dari atas bebe hude ben Laila tepang amain gitar duaan. Bahkan hude se playboy ria langsung aku deh de Laila. Tapi ontong Samsul tuli dateng. Laila pun tuli cekeh ben langsung ngalak buku nah ben amit mulai.
Ben kedekueng ebek to Samsul ngunin Laila, ternyata Laila ampun ekoniin ben hude, bahkan Laila ngucak de Samsul soro lemulai pei, engko alen celenah ben hude. Tapi dina Samsul nuruk bunte dari budi tapi lede rumah celenya men sepeda motor tabeng ben sepeda engkali tak kerje po. Seedim metretan ternyata Laila ben huderia entar alan jalan de situng kenangan wisata. Edina hude ben Laila sajen semak. Bahkan Laila letak todu sajen bengal ain main de Romana hude. Ben ketika hude ben Laila ria enterah keluar Roma, Samsul pun tulih nabeng dari budi ngangkui sepeda engkala. Ben ternyata hude ben Laila ria entar de bioskop. Edina Laila ben hude kena ampun lecar pacaran ben ampun sajen sema. Bahkan ketika lemareh niku bioskop ajia tak langsung mulai. Huda ben Laila ternyata entar de diskotik ben Edina kena Samsul sajen cemburu ngatela Huda ben Laila sajen romantis sajen mesra. Amar keletak kuat akhirnya Samsul mulai kade de Romana. Edina kena ternyata Huda tak mulai kias sampai kol setengah telo. Samsul sajen kebeter de Laila. Saampona katetian jia Huda letak toman ngunin Laila pole. Edina Laila tek dentean tapi Huda tak dateng. Tapi lain ben Samsul. Edina Samsul pakun dateng ben ngunin Laila. Akhirnya Samsul ngateraki Laila mulai de Romana. Bahkan kedekung Huda tak dateng pole keangkui ngunin. Akhirnya Laila acurhat de Samsul bahwa ternyata Huda selingkuh. Saampona ngidingaki cerita Laila akhirnya Samsul tak terima ben langsung entar de Huda. Edina kena Samsul langsung akikir ben manglo de Huda. Tapi Huda tak peduli ben akhirnya Samsul ben Huda pun akeket. Tapi Edina Samsul tak menang sekali epok pekeropok ben Huda. Kedekuung Samsul opetin ben Laila. Edina Samsul tak ngebele bahwa atokar ben Huda. Beli Samsul ngakoh labu dari sepeda. Ben tiba-tiba Huda dateng ke angkui ngunin Laila. Laila tulis cekeh ben Samsul langsung tinaki. Paya ongku tak inga beri sengis nangis acurhat selingkuhin. Laila. Singkat cerita situng bekto ketika Samsul andi parloh de Laila tapi Laila ternyata neng arijiah tak masuk ampun oleh duare. Edina kancen Laila ngebele de Samsul. Bencukenan kancen Laila ri ngebele de Samsul cek keropain deki malam bede acara pol-kompolan api unggun. Akhirnya ebek malam ketika acara perkumpulan api unggun Edina kanca sekolahna hadir kapi coma Laila tak dateng. Padahal neng malam jia Samsul langsung anyanyi kalaben lagu Laila Se Manis. Bahkan Edina kancana aku pak kapi saamponah ngidingaki laguna Samsul. Tapi Samsul tak seneng amal ke Laila tak dateng. Ben amar kebeter de Laila akhirnya kedekuung Samsul entar de Roman Laila ben ternyata neng arijia temuni ben bebeeng. Ternyata Laila ria sake tretan. Tapi ketika Samsul amite keangkuiniku Samsul tak beki peli tutupin labeng ben soro mule. Akhirnya Samsul andi kecurigaan tentang kondisi Laila. Akhirnya nang situng are ketika bebeeng Laila jia keluar Roma Samsul nuruk bunte dari budi. Samsul nyendemin ternyata bebeeng Laila entar de situng kos-kosen. Saampona bebeeng je mulai akhirnya Samsul ngetok de labeng kos-kosen jia ben ternyata delem bede Laila. Edina kena ternyata Laila bede delem kondisi ngandung. Ben lain tak beni ajiah ang Huda tapi Huda tak gelem tanggung jawab. Samsul pun tekar cet Laila selambe kalem tade kulinah tapi setia ngandung luar nikah. Tapi kalaben atesar rasa tresna secek de lemah Edina Samsul pakun setia berengin Laila. Sampai akhirnya neng situng areh Laila rembi tapi kenangan lain ternyata Huda tepang amantan ben reng bini lain. Payah.
Akhirah Laila rembi situng anak bini se beri nyamah Sofia. Edina se aberingin Laila coma Samsul melolo se selalu setia bahkan bebing letak peduli pole de Laila ben Sofia. Singkat cerita, nang situng are akhirnya Samsul lulus dari kuliah nah sedengan Edina Laila ternyata muka usaha ceyen kelampi. Samsul pun atanya Sofia bede edimah mita eketela. Akhir Laila jawab bahwa Sofia petoro de embanah nang tisa. Cukenan nang arejia Samsul ami de Laila kangkui mulai de tisa amarke ternyata Samsul ria terima teti guru nang tisa. Sekolahan lambe Samsul sekolah. Dia kena ternyata Sofia anang Laila cukenan ampun leraja sekolah SD. Samsul pun selalu aberengin de Sofia. Jalung bang. Neng situng are, Samsul ngajak Sofia kangkui entar de emang neng kota. Ternyata Laila ria bisnis jeing ampun maju ben sukses sampai Laila ria andi Roma tibi neng kota. Tapi bekto ketika mulai dari Roma Laila, Edina Sofia atanya de Samsul edimah tang bapa. Mun lakar tang bapa lemateng arapah mi tade ko pura. Sofia pun nangis ngecil. Edina Samsul pakun saper ka angkui arabet de Sofia. Singkat cerita bekto Laila mulai de tisa Edina Laila beli ben emang kangkui apolong beih ben Samsul. Samsul ruah praten de Sofia beni king apa arwah amar ke Samsul lebur ben tresnah de Laila. Tapi Edina Laila pakun tak gelem. Bentai keresa ternyata dina Sofia ampun raja aja artena Samsul sajen tua tapi ternyata Samsul pakun tak abinikia amar ke Samsul riaki adente Laila. Sedengan neng kota ternyata Laila ampun andi cowok lain. Bahkan bekto jiah Laila ngajak cowok jiah entar de kenangah usaha. Nah ben ternyata kenang usaha jia ampun bede Sofia ben Samsul. Dina kena Laila tak kerja. Bahkan cowok jiah langsung jingke seampun tahu bahwa Laila ria ampun andi anak. Akhirnya bekto malam Laila curhat de Samsul. Dina kena Samsul ngajak Laila ke angkui apolong. Engkau bisa nerima kakek apa bedenah tak peduli masa lalu nak kakek. Tapi Dina Laila tak gelem amar ke aroma masa enah ben tak pantes bisa oleh Samsul. Samsul ria pelak sedengan Laila ajiah reng bini se tak bener. Tapi Samsul berusaha yakin kena tapi percuma Laila pakun tak gelem. Singkat cerita seampuna kurang lebih 10 tahun akhirnya Sofia lulus sekolah SMA ben Edina Sofia enter de kota keangkui kuliah. Edina kena Samsul abelen do Sofia cek ler-meler bede kota. Bahkan mun bedereng lake ayu-rayu cek je pertaje kota jia banyak reng lake seta bener. Samsul ria takok Sofia pada ben mamang ben Laila ngandung luar nikah neng kota. Ben ternyata Samsul ria tak abinikia pakun setia adente Laila. Samsul sibuk teti guru sampai neng situng malam ketika Samsul ngakan tiba-tiba emang Laila alias embana Sofia entar de tomana Samsul ka angkui aberi situng kelampi se kocang ajiah dari Laila. Samsul pun cek senengah. Tak keresa bekto acelen cek lekase neng arijia Samsul tepang ngambe Sofia mulai dari kota ternyata Sofia ampun lulus kuliah. Dina kena Sofia ampun teti praben cek ratina cek manis bahkan lebih ratin dari Laila. Dina kena Samsul atanya de Sofia andi cowok apenje. Dina Sofia jawab engko tak lebur de reng lake saya seumuran. Engko lebih lebur de reng lake saya lebih tua. Tapi Dina Samsul tak ngerti de maksud Laila. Nang situng are Sofia ben Samsul entar de pasar abereng. Dina kena Samsul ben Sofia ria akatia orang laki bini. Bahkan sampuna bede eromana Samsul Sofia pun amasa aki Samsul kena Dina laongku enga laki bini. Bahkan ketika Samsul amain gitar Dina Sofia bengal keangkui aku de Samsul.
Tapi dina Samsul langsung ngucak dek Sofia tuli mule Arya para malemah. Takok-takok kakek esare ben embana. Tapi dina Sofia tak gelem karena emben le tau bahwa Sofia bede ero mana Samsul. Bahkan Sofia sempet aku teh de Samsul, tapi Samsul pakun ki kuat i mana amar ke Samsul riah ngangkep Sofia anak tibi. Singkat cerita, situng are Samsul ngajak Sofia keangkui entar de situng kenangan seedima kenangan jiah lambe toman entere Samsul ben Laila. Ben tiba-tiba Sofia nyuruh Samsul keangkui anyanyi lagu Laila Semanis. Samsul pun tekerjet arapa Sofia mi bisa tahu lagu jia. Bahkan Sofia hafal de lagu Laila Semanis. Akhirnya Samsul pun langsung engak de Laila. Bahkan Samsul ngangkep Sofia jia Laila neng bekto dia kena sampai-sampai para yom sioma. Tapi ontong Samsul tuli nyadar ajiah beni Laila beli ajiah Sofia. Akhirnya kena Samsul pun langsung jingke. Ebek to malam akhirnya Samsul sadar bahwa Sofia riah lebur de Samsul. Akhirnya Samsul pun nulis situng sorat ben aniat keangkui nyingke dari tisajia. Kedekung sampona Sofia meca sorat jia. Sofia pun langsung nangis. Sedangkan Samsul ampun lenyingke dari tisajia. Akhirnya Sofia acurhat de emang tentang masalah Samsul senyingke dari Tisa. Edina Sofia ngebele de emang bahwa Samsul ria cek leburah ben cek tresnana de emang. Ben Sofia nyuruh emang keangkui nerema estonah Samsul. Ben ketika Laila meca sorat seeting ke laki Samsul, Edina Laila nangis kena. Sedengan kenangan lain, Samsul ampun lemasok de sepur keangkui nyingke dari tisajia. Ben tiba-tiba ternyata Laila nabeng dari budi. Edina Laila dalam kebeden kastah, dalam kebeden nangis kapi bede berusaha nabeng sepur. Jadi rem aja lah sepur tabeng tak kira jepo. Ben akhirnya teretan film pun tamat. Pola Ari tayat-tayatan seekocak cinta tak sampai, cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, cek nih Sera Samsul jetretan, mun engko tapak keng letak kendi emang, iya ngale ke anang. Wis cukup kendina betretan kurang lebih nah nyuun sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak biasa na tretan, cek kelupain subscribe kedua.